Uzağına birge söyleyip jüre vergeymiz. Toyla, atası falan hemşe toyga için. Kızlarım özlerinin boylagan maksatlarına jete bersin. Buların uyaga, kızların uyaga kondurgan жақсы ниетlerinin duası bolar. Şu katnasığımız мәңгіге болсын. Денсаулық беткен болсын. Отырыспақтан ойнап күліп жет келе берсін. Bayramlar оң болсын, болсын. Haber dese, dayımızdan, yemese bölümümüzden o ünde toygusu onlarda yetenlerini de koyup duruyor. Kuda olsa bilir yok. Kuda olsa vermesen olmaydı. Hadi mağmeni süsü muaynadı Armanımdan lara Ardında sılsara Yaşlık şartın jara Hadi ömrünün жазы Köngülünün nuru Kayda görsün Hadi Keşke öğrendim. Kazakça bozgatsa ben kara bakşaydım. O da yeme alacaksın. Haydi bak. Kızların bugün bir ayrıca kuançlı gün. Ona üstüne dinimizin önünde şahsi niyet, orada ülkeleri vatırımız aklımızdan aklımızdan olsun, boynuzdan uzak olsun. Hemen önünden olduruşuruz, yakın olsun, yerimiz taşım olsun, taşım olsun, şahsi niyetlerini kaybılayım. Sevmeli tuğ olabilir mi? Bahtlı olunlar. Amin. Boza doğan beri bilek. Kalede bozultuğun varamız da hem barmay tecrübesi yapız der. Sarı baksan tebrik töresinden hatteli negede varamız. Rahmet. Rahmet. Amin. Hem sağ olunlar, sağlık olunlar. Allah'tan nefesimiz kabul olacak. Üstüne dinimiz bugün kötü kutubatıp da ahlaklı olana kadar ahlaklı olsun. Bahtlı olsun, uzak olsun. Hem benim üstünde, bu indiğimiz üstünde şahsine köyler olabilsin. Kaldırma Allah'a. Her zamanında ayrına zar bular Bir koşu gitmez elini yar bular Her zamanında ayrına zar bular Arasında bir sulusuşum var bular Şahım dostum benim hasiyet yar seni Her rahmet. Hem de yaşlılıkla bekletimiz, neticesi oturtmaktavatımız. Oturtmaktavatımız olsun, sakiyen, tuğul batırgan saldat balamızın ömrü uzak bolsun. Vatandaşın aldında aman bolsun, sizlerin aldınızda, sizlerle ahır sağlık, uluslararası, hatarına öldürgüysüz aldında. Çocuklar, ne diyeyim, sen de yaşlılıkla bekletirsiz. Dasturxan to'lib bo'lsin, quvonch gullarimiz ko'p bo'lsin, mahsulotlarimizni olishimiz bitgan bo'lg'ay. Ala-chaqalar aman bo'lg'ay. O'ynab kulib, qayta qo'listasi dastur kunlarda yuraylik. Hizmat bayramlarimiz qutlu bayram bo'lib kelgay. Hamda o'zimizdan ko'rib ketdik. Bar qo'la shunday yaxshi niyatlarga yuraveraylik. Boshqalarga sog' bo'lg'ay. Amin. Seni salom rahmat jiram. Akaklarının bombosu, aynı şahsiyetlerini bol, altında hizmetleri versen. Uçabayla alıp Al, uçabayla da hem de ansa anmalarına gidecek, dostlarımız çok bolsun, bol bolsun. Sağlıklar bekten bol, oynap kuruşlar yürüyerek. Koşuğum bolsun. Koşuğum ne? Siz koşum aytarsınlar.
Bahar kirdi, navbahar kirdi, sen bahardı sağınmadın ba. Bahar seni sağınıp girdi, sen bahardı sağınmadın ba. Hey, çeşimde sular taranay, suylarına geçer gündüz ben karaymanay. Dostlarının Yoluna geçer gündüz ben karaymanay. Akarama kurengin, korkum yekin yavrum yekinay. Mahur kayın aydalan, bizim savur yavrum yekinay. Mahur kayın aydalan, bizim savur yavrum yekinay. Turun kaynayman ay şadlanamam oynayman ay. Turun kaynayman ay şadlanamam oynayman ay. Gönderişin yoluna, keşke gündüzden karaymanay. Sevgilinin yoluna, keşke gündüzden karaymanay. Kurungin, korkum yekin yavrum yekinay. Mahtur kayın aydalan, bizim savur yavrum yekinay. Mahtur kayın aydalan, bizim savur yavrum yekinay. Akmasını aydalar bizim götür bayılıyor. Hani. Жақсы көреді. Есесіне үйден шырақтым далаға, әстен келдім теңіз бойын жағалап. Күн батса да тынбай ұшар шағалап, яр көрінбес алыстарға қарасам. Күн батса да тынбай ұшар шағалап, яр көрінбес алыстарға. Aydınlar, Aydınlar, şarkar aydınlar. Sezin sarıyan aşarım aydınlar. Korkunlar yavrum, alıp aydınlar. Yar görünmez alıslara. Korkunlar yavrum, alıp aydınlar. Yar görünmez alıslara. Doğrum şaşıp aydınlar sevdiktim. Yollarında sen yarım dolup ettin. Belkim sen beni yesi ağlasam. Yollarında savur yavrum senin turguttin. Belkim sen beni yesi ağlasam. Oh, aydınlar, aydınlar, şarkar aydınlar. Молодец. Hadi mağul beni süsüm muaymadim. Armanımdan lara, ardımdaksın sara. Yaşlık şartın jara. Hadi mağul, ömrünün жазы, көңіліңнің нұры, қайда жүрсең әдем ау.
Қазақша қозғатса бәрі қарақалпақша айтады. Өзге тойда ойламаса тойлама, сәбилердің туған күні тойлансын. Барыңды да сау салған, ата бабам осы тойды аңсаған, баласына бір той жасап бере алмай, bu dünyeden ötüp gitti sonşada. Balasına bir toy жасап бере алмай, bu dünyeden ötüp gitti sonşada. Asıp turgan tasıp turgan şağında, şığın шығып кетеді-ау деп қиланбау, шыққан шағын орнын тауып оралып, Күлемеген бикеш тұрса алдында. Мен мақасан бикеш тұрса алдында. Күлме. Қарадан қалмайды бикеш тұрса. Ақшалар бар кет. Мемлеке ағамдар, достарым, әмме жақсылық білдіріп жатыр менің бикешімнің шаңырағына күйеу балам. Құдайым үсімлектің бәрі қабыл болғай. Міне түлі бір шақасы мың болсын деген бикешімнеке. Құдай шақамыз мың болғай. Мына дүниеға келген баламыз бір ерназардай батыр жігіт болғай. Алдымызда аман болып, Құдайым осының ізі көбейе бергей. Ұстардың қызықты күндерін, осы қарың мені тең көр. Мына қыздарымның әмесінің Құдайым ұсты қызықларын көріп, мінеке қыз емес қызыл алтын жуырып кеп, мына түрлі тағамдарды таярлап, аталарым келді деп мінеке дастархандарды жайып біздерді күтіп алып жатыр. Құдай қыздарымызға да осындай жастарды бергей, осындай нелерді көрсетпей алды. Жақсы күндерді. Құдайым мінеке кесік шаңырағына той деп келейік айналайын. Мына үмірат алып, бір жақсы болып, сілердің бір перзентімізде біздер үйде отырып уайымдаймыз. Құдайым жақсы кеткейсіз. Әр заттың уақыт саты бар, Алланың бір несі қарап, Құдайым өлі жайлы болып, Құдай қаласа о күндерге де келу несіп еткей. Әмеңізге денсаулық тілеймін. Аға орныңыз еш уақытта жойылмағай. Осы 90-ға шыққан осы жерде отырып, біздер жақсы күтіп алып жүре бергенбіз. Міне күніме жақсы тілек білдіріп Шамасы келіп тұр ғой. тілектің бәрі қабыл болғай. Міне әмме қыз өсірдік, келін ардық, енді тәурақ жасқа келдік, ақылқыларды ұзатып, шаулық көру, қуылық көру, әммеге несіп еткей. Сол тапқан тұқпаларымыз, балаларымызға бұйырғай, сондай дос ераларымызға бұйырғай. Сол уақытта ешкімнің бауыры, еш уақытта Құдай бүтін болып, бауырларымызбен осындай әмме аузымшылықпен жүре бергейміз. Көз түймегей, көзден тілден аман болайық. Ертең Рамазан айымыз келатыпты. Сол айтылар әммеге құтылу мүбәрек болғай. Сол не тілесеңіз, тілектеріңіздің әммесі қабыл болғай Рамазан айында. Март айы келатыр, март айым құтылу болғай. Жақсы күтіп алғаймыз. Тойларда отырайық. Бекеш жан айт.